Nina belembe leqhamuka emeleni ngokhalipha singane zakuthi besinomhlangano nabaholi bokhozi FM sidinga inkinga ezikhona abaculi nalesi sihlava seBayola lenkohlakalo nabo bayavumelana neNational Office Head Office ukuthi lobugebengu lokuntswela boya kumele kuphele lamaqola kumele adalule kumele ajeziswe akhona amahawks oqhebe bazokulungisa lokho kodwa kulokhu ukhozi lithathana lathi lona libulala umculo umbaqanga nokuthi ke nawo bazi ukuza kanjani izingoma zihlala kakhulu nezinye ekubeni kunabantu abalethe ingoma zawo nyakenya sikakhahlala sizathu siyini asimbangela sizothola kodwa ushintsho nokuquzo kuzoba khona bayathembisa sizobambisana ade bekhuluma abafethu oMoses Ngwenya Sipho ingithumile induna yamabhinqa boye benyathu gatsheni ukuthi nguli lobugebengu kumele kulwise akusikwazi ukuba nabasakazi abazothi basebenzisana nabaculi besingoma zabo ziyadlalwa ngoba nabo bakhona kulolu hlelo kodwa abanye abantu bavalwe bajeziswe amakhono abo abaphiwa umdala abanye bakubandayo bahamba bekhononde kuze namhlanje akezilungu izinto we are not playing a man but the system silwa nesystem asilwe nomuntu sokufika isikhathi samaqiniso akekho nje umuntu usathwayo izingane zakuthi sithukuthele sonke siyafana sicikekile sibekwa ngqingathi isikhathi sokuthi into zilunge vuka daki zonke ithothoba laseshintshile